4 سال د سر دەستپێکردنا شەڕێ رووسیا و ئۆکراینە را دەرباز دەبن شەڕێکی کو نەتەنێ نەخشەیە ئەوروپا لێبەلێ هەفسەنگیên سیاسی و ئابووری لە جیهانê هەژاندن. Di demekê de ku eniyên şer germin, çavên cîhanê li koşka spî û siyasetên nû yên rêveberiya Donald Trumpin pirsên mezin jî li ser paşeroja vî welatî û vî şerê hene. Ji bo ku em zêdetir gotûbêjan li ser rewşa Okrayna bikin piştî 4 salan ji şer, Ivan Dovhanîç ku balyozê Okraynayê Iraqê ye ji Bexdayê mêvanê min e. Bi rêz demawa baş ve spas hûn mêvanê Rûdawê ne. Weke destpêkê jî min gotî 4 sal derbas dibin li ser destpêkirina vî şerî niha rewşa artêşa welatê we çawa ye? Spas ji bo pirsa te. Niha Ukrayna xwediya yek ji artêşên herî şareza û xwedî ezmûn û xwedî şiyane li Ewropayê û belku li hemû cîhanê. Çunku ev 4 salên kar û koşên bêrawestan artêşa Ukraynayê kiriye hêzeke şareza û xwedî birist û moraleke bilind. Em li ser axa xwe şer dikin û ev jî mezintirîn hêza me ye. Baş e. We çi qas rober, bajar û bajarok û gund ji dest dane di heyama van 4 salan de? Tu dizanî şer di sala 2014 de dest pê kir. Wê demê ku Rûsya Krîmya dagir kir. Bi giştî di vê demê de Rûsyayê bi awayekî demkî nêzîkî ji sedî 20 axa serbixweya Ukraynayê xiste bin kontrola xwe. Krîmya pişkên herêma Donetskê hinek herêmên derdor. Lê çi dagirkerî heta ser nîne. Me bajarê Xêrsonê, herêma Xarkîvê û pişkên herêma Zaporîjyayê rizgar kirin û artêşa Ukraynayê her ber bi pêş ve diçe. Wate niha ji sedî çend ji axa Okrayna dibin destê Rûsya de ye? Min berî niha jî got ku ji sala 2014 û vir ve Rûsyayê nêzîkî ji sedî 20 axa serweriya Ukraynayê dagir kiriye. Baş e. Li aliyekê din jêrxana Okrayna jî divan şeran de divan 4 salan de hatiye armançkirin. Niha pirsa nebûna elektrîkê pirsgirêka serekiya xelkê Okraynayê ye. Te hewildan yan jî soz ji bo çareserkirina vê pirsgirêkê heye ji aliyê welatên hevpeymanên we? Bêguman, çunkî bi rastî binesaziya me di vî şerî de ziyaneke mezin dîtiye. Lê bi her hal Ukrayna dikare xwe biguncîne. Zêdebarî vê yekê piştgiriyeke mezin û berçav ji aliyê hevkarên me yên derve ji me re tê û aboriya Ukraynayê di nav van hemû tengavî û rewşên dijwar de nîşan daye ku şiyana geşekirinê heye. Siyaseta rêveberiya Trump ya li hemberî Okrayna çi bandorek li ser şiyana hêzê we kiriye? Em spasdarên karbidestên Amerîkayê û bi taybetî jî birêz Trump bixwene ji bo hewildanên wî. Çunkî ew rêberekî cîhanî ye û amraz û kilîtên rastîn di destên wî de ne ji bo rawestandina vî şerrê bêwate. Her kêmkirin an rawestandina piştgiriya Amerîkayê tengaviyeke mezin e ji bo Ukraynayê. Lê weke min ji te re gotiye. Ukrayna xwe diguncîne. Em pişta xwe didin berhemên xwe yên berevaniyê. Piştgiriya Ewropayê û baweriya me bi wê yekî heye ku Amerîka dê di dawiyê de vê rastiyê bibîne. Harîkariya Ukraynayê ne xêr û ne sedeqe ye. Lê veberhênaneke jîrane ya bo ewlehiya hemû cîhanê ye. Baş e. Te behsa alîkariya Ewropa kir ji bo Okrayna. Ev alîkarî bêguman berdewam e. Gelo ev alîkarî bes e, têrê dike ji bo ku hûn bikaribin di şer de berdewam bin? Yekîtiya Ewropayê gaveke bêwêne avêtiye. Zêdetir ji 100 milyar euroyan bo piştgiriya Ukraynayê terxan kiriye. Ev birekî mezin û berçavê pereyan e. Lê daxwazên dema şer her tim jiya ku budceyên dema aştiyê dikarin dabîn bikin zêdetirin.
ام گلک سپاسدارن هفکارن خوین اوروپینه و ده همان دمه ده پیدوی آمه بزیدتر هیا و دوی زودتر جی بگیجمه. د آلیه دیپلوماسی ده هجماره که گرو جوین گرین دانوستاندنان لگر روسیا هاتنه کرن. انجامه وی حتن هات چبونه؟ تو دزانی دانوستاندن راستراست یین دنافورا اوکراینیا و روسیای ده ده بهارا 2022 ده 4 سال بره پشتی کمکجیا بوچای تکچون. دماکو جبومه اشکره بو که روسیا دانوستاندنان وک درفتک تاکتیکی بو آماداکاری و جی گرتنا هیزن خواه بکارتینه. جوی دمه و وروه تنه پیوندین دیپلوماتیک این نراست بریا نافبینکاران هبونه. انجام ویجی حتی ایرو صفر بویه. چونکو موسکوی تجاری جوی آرمانجی خوا یه ناف برنا تمامی اوکراینیای وک دولتک سرور پوشمان نبویه. تا گوت کو هاول هنه جبو دانوستاندن نراست پشتیش کستنا دانوستاندن راست دنابرا اوکراینا و روسیا ده. لیتا گوت کو انجام حتن ها صفرن. جبر چه انجام صفره؟ خالا ناکوکیه چیه؟ As I told you, the result up to date is وک من جتره گوتی انجام حتانها نزیکی صفریه. اف جیش بر هلوستا موسکویه. آرمان جوانا سرکه جناف برنا اوکراینیای وک دولتک سروره. افنه شرکه تنیل سر آخ و سامانان به. روسیا هرتم هر درفتک بکارتینه بو پاشخستنا دانوستاندنان ریش کرنا شر و تشتیندن. مگلک جاران دست به دانوستاندنان لگل روسیای کر. مداخواز راوستاندنا شر کر. یان تو ما بخواه شر راوستاند لی هر جاری روسیای زیدتر دست پیدا کر. لاوما چه باوری آمه بر روسیای نینه. چونکی ام دبینن آرمانجا پوتین ویران کرنا ولاته منه. هون پیشنیازا ریوبریا ترامپ یا جبو آشتیه قبول دکن؟ وک سروک من بری زیلنسکی چندین جار راگهاندیه. اوکراینیا آشتیه دخوازه. لی آشتیه که داد پرورانه. آشتی نکاره بواتیا روادانا داگرکریه به. هر ریه که سرخوابونه بپارزه و گارانتیا اولهیه بده و داد پروریه وگرینه هیجای لی نرینه که جدیه. لی تسلیم بون نا. وک ام هزدکن هفکارن مین امریکی و یکی فهم دکن. باشه. لآلیه کیدن پرسک سرکی هیا کووان روژان تی بحث کرن. چونا ولاتین عراقیه جبو شر لگل ارتشا روسیا. ودوی درباره ده لگل آلیین عراقی آخویه گلو داکو اف پرس چاره سر ببه ده چوا وره چاره سر کرن. Yes, this is extremely sensitive and painful matter. بله اف بابت گلک هستیارو به ایشه. جالی مروفی و از گلک دلتنگم بوان گنجن عراقی. ین که روسیای او خاپاندنه و نچار کرنه بشداری شرکی ببن که نیهوانه. و به بی رحمی بر به ایریشن به هیوی و تنشاندن. اوار روسیا دکه براکشانا گنجن عراقی گناه که لهمبری وان کران و مالباتن وان و دداویه دجی سوکاتیه که بعراقی. ام لأوکراینیا لگل حکومت عراقی لسرویه که به هفره کار دکن و باوری و تگهشتنه که تمام دناف برامده هیا. او پیداگری حکومت عراقی لدجی بازرگانیا بولات خواه نشان ده جه ریزه که کور اوکراینیایه. باشه و زانیاری هنه که ولاتین چند ولاتان چون روسیا جبو شر لدجی ارتشا اوکراینا؟ تخمین جدا هنه. درگاندنه ده ام هجمارین جدا دبینن. لیلگوری تخمینان دناف برا 15,000 حتی 20,000 چکدارین بیانی دناف ارتشا روسیای ده شردکن. جوان بهتر جنیوان و تزیدتر 10,000 سربازان ین کوریا باکورن که حکومت آوان او شاندنه. کسیندن جه افریقا
روژهلاتا ناوین و آسیایا ناوین حکومتên wan ew neşandine lê Rûsan bi awayekî dirindane ew rakeşane. باش Rûsya xwe kiriye delalekî cîhanî yê mirinê. برواجی وێ تکەس ji Iraqê heye ku çû belgel artêşa Ukrayna şer bike? I don't know any information. I don't Ti zanyarî li ser vêyekê li cem min tune ne. Ez bixwe gelekî li pey vê mijarê geriyam û dezgehên Okranî yên peywendîdar jî ji min re gotin ku ti zanyarî li cem wan jî tune ne li ser welatiyên Iraqê ku bo Ukraynayê şer dikin. Lê bêguman xwebexşên biyanî ji bêhtir ji pêncû welatî di nav hêzên me yên çekdar de hene. Lê divê ez tekez bikim ku ew bi xwe hatine û ji baweriya xwe hatine. Cudahî li vir diyar e. Mirov wek xwebexş tên cem me. Lê bo Rûsyayê bixapandin û neçarkirin tên rakeşan. چەند وڵاتیان ئۆکراینی لە عراق و هەرێما کوردستانê hene؟ Oh, it's very difficult to say because there. Ev gelek zehmet e ku mirov bizanibe. I don't have a Ji ber exact ku figure about ti hejmareke hûr li berdestê min nîne. Iraqi citizens and Lê bêguman welatiyên Iraqî û Kurd hene ku li Ukraynayê dijîn. universities. Li zanîngehan dixwînin yan jî karê bazirganiyê dikin. Lê hejmarê ez nizanim. Concrete figure I don't know. Anyway, نه مەبەستا من چەند کەس li vê derê dijîn welatiyên ئۆکراینی لە عراق و هەرێما کوردستانê؟ yes, there are. Belê, bêguman hinek Okranî li hemû Iraqê û li herêma Kurdistanê jî dijîn. In Iraq. Lê ji bo gotina hejmareke hûr ez neamade me. But the concrete figures. Piraniya wan I'm not ready to tell. jinin ku hevjînên wan Iraqî ne. Wives to Hejmara herî mezin men having awan wisan e. families. Lê bo nimûne Majority. penaberên Okranî li Iraqê tune ne. For example, Heger mebesta te ew be. in Iraq or if you're asking about that. باش Hejmara wan ez nizanim. باش ez gelekî spasiya te dikim. Belê Çend hezarek dibin. But it's باش thank you. gelekî spas bo te birêz Îvan Dovhaniyîç ku balyozê Ukraynayê Iraqê ji Bexdayê tu mêvanê min bûyî tu gelekî bi xêr hatî.